onyame sumpepesua onyankopon ede yen abeduni afi na mensa ka me bra pani ane me sister Omahene Kwabena Asante ane efia amanko atamaklo efia de last week ya last 3 days ya na odini birthday nti efia onyame nshira afi senior bro honorable video meta friend honorable pa Omahene Kwabena Asante ya wakwa aba de oba Adom TV so so for yes sir asana msaya na ebumi na it only takes a year Ufiam Pedu Welbeck. Our no my holiday kakra. Plus like you. And I bet me a story. Ebra wouldn't baby I'm a dapper potting pine and if any brimino. Maybe I'm a tap potting proximity. Me name inside wow. If you was Osha oh, me dey okay. Me so me nsa aka ade so. Enti me okay pa. Na radio. My hwe. Omahene se wo pagya won sa ede na etoso na if you so pagya won sa ede na etoso. Well, me pagya me say to afiba asante da akoso. Na said the if you did me na me peno. There's a time I pay frame me no. On the many fear of Phoebe. A time Odi Kenya who fast now the last shower go from what media Astra Bayajuma. Yeah. But I'm sure bring up the last shower go for my I have the campaign. I'm saying I'm sorry, I would rather remember sorry. Wow. Wow. If you are there now, Upeja on Sapa Kotoso. Etonia bebre so. E man bi no me champions A bit is say, me man bi kunu nyina egu me ho. Because intense but this time saying come office in tie na omu nyina cha me ho ahia. Yeah. Wow. Intense. Good. If you are catching Easter holidays, ja o twetwe hu ofie mudi ni sen. Mudi ni sen oni ebusuafo mudi ni sen. Many ajibebre na mede nyankopon so ase e ma ye nkra na enipadua. Ebia na ye nti Easter na se. Na yese Easter brebia no ye nya asofo mpanifo ene wo reverend ona mo kire ye musi ye ti ase yi a ye dida na ye wo kwan a ye di no so. If you say obi ne dog baby power dana koma so ba ko pe ana ode ne ma ye adasa so me wunji ye kwa. Na ne nansa so wa sorry nti amama nya ni gie bi wo mi mu say bibia na ewu bia wo mabra bomu no awrade ni wo nti asori amen nti ano ene hye me de nam se se ya me nam ide mi hu ne se ne madada ni nyina atwam amen agenkwa na wu asori ama mitima ye foforo bibia ye foforo nti ye ni gie na me de nam wow ti no so na me de eto ahwefo nanim say ne atwam ni nyina atwam bibia atwam ye start new life odo wo mu if you say awrade ne sanya do no do ye ya onya hweda me intia anko be jai na wo ne papa o maji wo mani but wo be wu age ye ti dia SCBA ne mani twam na yonko ye nim se busua so man se edumayefo sa yonkofo ye ne sa na me gidi ye se anigye ene sidi e be hye afono mu ma me hu be fe bebre be yi yare ne o haw bi anso afri ho nti eno na isei metna se a metewa na medahwa na be simi mu a mede na ma me hwe se ahwefo papa bi nso ombe ne sa yada yame ase afi honorable Omahene Kwabena Asante endro me ne kwa sorry na asa wudi no ani minim yomuto but they be there fiase me na we can yi onyame adom nsori ahodo ni invite ma me koto odom okay wow adwumi ensa na dam akoma so alo pay but mo beto aso o se watua maka nyina amame minim si de wotia to watua maka nyina amame ogwama sanyom no ni boja eminya ko wa bi watua maka nyina amame Anna, we should he paid the debt that he did not owe.
Me na me deka. Ano no be fiama. Me fiantuma wa. Me fiantuma. He paid the debt. He did not owe. I own the debt. I could not pay. I needed someone to wash my sins away. Now I can sing a brand new song. Amazing grace. Lord Jesus paid the debt that I could never pay. Okay. And what last song? If you have that, my last song here, Titinyum pa asida, yedimo nyame, asida, yedimo nyame. Oh, if you want me, asida, yedimo nyame, yedimo nyame. Yedimo nyame ampara asida yedimo nyame yedimo nyame yedimo nyame. Well, I'm saying I'm bringing to you and your mama and say biem na mesaka. Okay. Mentiasie ewo eye usori fa pemni nyina ne ye odo a emuda ho fan efiri se wo hwe nwom no kra ya keka na ono no onye mfumso bia onye eboni bia opa ne ho aji esan se osi no mpese ehia ahokyere abufu yaudi konkonsa etan nyoma ensem fata no ebeye a part of us nti onu hunu se guna nisuade hu no ana osi da bi meko out of my way. Because when it got to the crunch, the piano, or say, Eja, Senke ya, and Casa Kuru, we piano, empowerment. So, but a child said, or can trim, a fashion dear, a was to say, Yang, the offer, the nana, the number, a saphono, or call that extra mile for us. For Pimina said, Canada can say, agape lab, and they, Sa or Donna, a year or do a fear come a pemnia with the pemono. Eno na ayira wo eye Kristo abusuam ye nyina ya kame enim se ye dodo ye ho ne mo tokuru kese da odo a ye dodo ye wono eti adisua kese pa e wo mne se me do na perform dia eye bre a ese me do no eto an me hye ne ma na eye bre nso a obi biara uni biara se ye wo kwabna sante se ye mianka se me nua ba afia makwata makuru ekwan bia ya fa so ye tie nipa say ye nim ni de ye nim de ebo apayo ni de nye bo apayo yes awurade ahumobro ni na ho ode ni na doye ni na adomato ye so say ye mfa nchiche ye ho if we say ni tintin ni nyina wa brabo mu say ye nye hwi wo wiase ye nje hwi ene me na meti apo a make say echina ebetimi onyame amema ebetimi ya asemfofo enti de hia kase nyina ni say ye betina twedi ampo nyu na se. So to trade them for Unasia. Noma bia a year out, no bia and some fata, no be a year bufu, no be a zoo, a SCN. It's answer what in Unasintino. A radima who didn't from Uti to Sa and Amono. Men pesa ye better this occasion. If you say the blood that was spilled on the cross, the meaning media. Meditum precopesa na make men set men fata, many mebusia for, minim de wa na uti, said the Osikuno. The bigger picture for Ghana is that Amanyosem, if the name to be Casabra, for Amanyosem, Amanyosema, ye no, baby, Eduno, or mine what you say, ta, na ama any pre, any person Kumina, any Nyoma and Sem Fata and a Cosro power mining, and the Unia pa and Amanyosem to area or no crank assembly. And now you're pan, pan we are Amanyosem Quentino. Say nyoma be bebre ene wa oba ene wa ofa ene wa ubi bia amanyo sema ye ya enye papenti no e de nsem bebre eba afutu amede ma nyina se wo centronia wo adwuma se de se nefata wo ye manyonia no kuredi ene akukudu a ba Ghana atumpon ene Ghana ho ayehye ene wakoma so wo ye Ghana ni so oto omanyima bo apayo
any amanyo sem no krekana atosino enkofa santuma ni bi infra bio mesa ko gina debia da fiaka na say experience continues to be the best teacher na no memenda asafo amedom apostolic empowerment ministry with the apostle Salasi Adai medana say open up another chapter for me ema meti ase say se me ne me yire ne me ma ene madwuma efo ye ti ase ne ye ma nso ho dia entimi nye esika bi ya ho ofe bi entimi nye nimdia sunku bi na ebushe bi efiri mu if say de makohu children's department o kolebu no na no me menda no misu throughout the catch them who say hey erade ene na me de em say I don't know udi agra obe rolling on the streets of Accra e de adanya me ase. I'm describing that if you understand the grace and the mercy that Onyamedia Femwa on to Tonasi, if we say, even all through children's word, no cry as a parent, all through stairs, no, aqua bakeke, edo prescription, any nyoma would do, I shall say for Akono, and no choir sem. Udu also, mofra, a bit is a mima, a bishacha mima, a bianicha mima, tibia or woman. Coming back to come and enjoy with your wife and your kids, no, it's a problem. If there's a medicina, me try menina me share, Guadani bia me ye, any tibia or woman. I say, I just say, Rabbi. Say, ne, Obi Daya Sabia. Na say, na me ni ya dia a sono, just a year per even 200 cities, 100 cities, and they are support to crowd to a donor say a problem. Now, I didn't so Gian edges them. Bad time, they don't see that or tibia woman, whether the who and go and yanasem, a nepano and opposite ne Utiminyanqua. Now, me and nurse for no so more children's department on Uyamishomo. If they at any new maybe go through, we can't stand it for a second. We cannot. Okay. Timi fasa kwanya weso. Se yenko so kai ye mano wo paibom. Wona omo ti apon yenka omo paibom. Wona omo ayaresa bia hodo nyan kwada ya de I couldn't stand it. Na because the penyu yare. It was horrible. It was so painful. You wish say who sakla no or teso or bre. You wish that there could be a miracle. That a angel na krana sorry, but amen. It was not like that. In fact, Mesu this Saturday, that's why who said now no question that me no inertia was sorry them and a house of a miracle. So for Mati Hono. Yeah. Na me not to the glory of men. You were so happy. Yeah. Na me sa David asani bi. Osa ye mo himpon ne ntuma kure no kura no e pa na nipa ntiase. Na deja de enka hwe. Say genuinely ye wo ye no ye manyame a. Wa deja no does not mean only your nakedness. What they janet wa ho fama ne adaje a wo de manyame. Eneti a oti anamontu na wo ye no ase. Jesus pay ye hu se onyame ne ye diniye ama na broso. If we say mabeti ase se so onyame bie ye ni minute baako am ye the air course around us. Ne bom de bia no na bofo no e de ye kɔ e de ye ba. Onyame ne ye diniye. Amen. In John Tunine asem no say, Oni mi edi ni ye, Oni wosu edi ni ye, Onyame tumfu, Oni enedi ni ye, Onyame tumfu, Oni enedi ni ye. Wow. But answer na ebeko efia nchen no to be frank omanhene minim say oye too spiritual sa minim say what do because they be say they be oye politics in team minim say eja politics na eya pensem na nkrowan kata no but they minim say the late Professor Mills what demonstrate amehu any nipa ahodo bebre ye ma me gift afenyi das yeah ye ba nipa do nipa do na free margin mo fan chemi ye wo nipa ye amanyo semi nipa ye businessmen and women a ma demonstrate say be bia wo na adwuma wo ye bia no se wo ma ho kwan a you can be an instrument a onyame be fa so
edi ahye ne ho animunyam enya ne kwada se sentrofo ene de obofo yadwuma ye no and a true adwuma hunhunu adwuma nipa se yadwuma enti yentimi ene nyame entu anam enya ne kwada se oba mi nua ba afiama kwata makru na odo go through SG nchenchere mu a uhunu se enye de ye o TV so nko a efiri se afia ene ugina ho bom aya ubusa ho se na nyame afre ana se but oti asia you nyame ka kire nyina ne say we should make him proud because he has made us who we are. Yeah. Eti bebia da ya TV so ne ka say onyame wa sida ye bebre. Oh, if you are to mommy. Onyame wa sida ye bebre ye free ye mu. Any la la la. Onyame wa sida ye bebre. Wait, there's someone can come in for hanky by you. Come in for hanky me for if you man, where your bad time, where your mammy, where your bad time, where your mammy, wamba. Edu Istanbul say no a wo for at the same afutu ben ahwepa ben eduane ben njejeso ben na mode be ma enkodai oba time bi ade oba time bi odo ne ma do na busua no on twempo ma afihia bi ma ansan wa ye bibi if you say enye oba time ne say wanyem na wawo okay I was here me ni punkra no ho ye papa last 2 weeks wo ni say ni awoso ye di nkomo fa child safety on the road okay na utia awofo mo me ani na ho na ye bre ye kɔ ye ba ye sɔre ahomakye kɔ adwuma ne ye bɛkɔ ne ye gya akyire sɛ nkura no ɔmo anyini ɔmo betumi atwa kwan mu ɔmo betumi akɔ a ye nyɛ awofo ana ɔbaatan papa ye nhwɛ sɛ nkura no ɔmo kɔ a panimu bi de ɔmo kɔ mema adwuma no ye focus na nyɛ adwuma no nkura no nti ne ye kɔ ne ye ba na sɛ ye bɛkɔ akɔpɛ aba ne ye bɛba na nkura no ni hɔ a na Brena ye brain na ne de ko hin nti abatan no ma ye ni na ho ye papa Yesu wo ne sorry no enye esesa ye free bone ho ne mu me se ma ya sudie se ye wo bibi a wo se ye bi se daachi bi no nkwada na ye bebu o mo ho aten nti mo ma ye ni na ho pa ne ye ma ne ye no mu ni nkomo na ne ma bebre koso a ye hu a ye tie but the more ye get closer to the children no yehunu de omo pɛ de omo mpɛ ene ne ma bi omo te nanso omo nim hu ne de bia tie ne omo chi eboa weekend yi araho sɛm kɛseɛ bi pɛ si wɔ kaso a yɛhwɛ sɛ adom news ɛwɔ so yeah akora 10 years a ɛmɛ boys no mo wɔ 16 17 or 18 omo kuma akora no ya because omo episka ɛya ɛnyɛ sɛ akora na wofo na hwɛ no omani kuno ho pa omo yo adefo kakra omo yo okay na wo tifie di agro na ba friends omo bra ne mobo omo te omani no omo pa no ye the blocks abo na so akuno aye sie no ya enti awo fo mo ma ye hwe ye mani ye enkra ba pentemo abrabom obeso ye so so for kwa me na obeso ye se Robert Kofi Ampedi obeso ye se oman hene obeso ye se afia enye se efitin ya na edu ba bi a ye duri ahobrasie ene nsiye oyire wo ho onyame odede aka ni nyina be ma wo amen a on na boy ye was what boy nse ni suban ne nse so ti ade na wo se ye san no ho ye bibi mo me nto ye bo awofo ya na ene o mai kan ye no ya na de bia meka se o ho a nyabre ne fa hospital bi na kwa hwa ade ti sa ade chum bi ye afema wo mo me nhwe ye ho ye ye mo pa ye ma ye ma no ye mo ma wo mo fi se wa ye o famu de ba wunim opie no enipa bi okwa akohia wo mo bia mo mpa ye na me wogidie se awurade no so do ho to no so ade nyina di bo no bi obeboa ye oboa ye mpo amen enti mo bia nyire ye ho na ye mofra no because den de bia se ko no areho ti bia na wo ye sunu enti awofo adwuma wo ye ho pa ma mo ye na enkasa akra no wanyini omo nyini obenyini asen hwena wo se wade no ho ye na adwuma one ne kunu ne ma one ne yire ne ma a omo ya responsible hona na afedie ya adwene free ho ba no kra no fo no tiase a still
performing adwuma as a responsible parent. Nti awofo no entwa this nyame no to ne nsafro. Ena hu se wawie. Ba me mpa ne se Awurade mo ba tan bi enhu ne ma. Amen. Amen. Ne nana no. Sa de okoda wo da din. Amen. Se Awurade mo awofo ne abatan nyina ho ba nya de wa ne yemu ba obi a wo hwe obi bia no. Awurade nhyira sa obatan. No no so hia bi no Awurade wo ne sorry ani nti. Ono so benya mma ne bi. Mo obi ani awerɛho. Ne mmom de ɛha wo no. Fa ye sede fa ye mpaebɔ. Na sa su no wo bɛsere ebrebi. Good. Awurade nka ye ho. Efia on hwe ye nso a. Minim say efia minim say o good voice pa. Me de minim say woni je endwom to so ho pa. Na meba omahene so. Endwom minim say wo pendwom nti wo favorite gospel song. Wo favorite gospel song if you to me Miria mebisa obia question mako enti se efia wo ho a wotemenka se wontemenka so de a ende meko efia wotemenka efia wotemenka Reverend. Good. I metonka. Ma'am, your beginning no man said. Okay, me say, ma'am, your favorite gospel song back on. Your favorite. We say they are not the master tight corner. Me dey you me the but your favorite. Free enra no. And you be a dem akoma so. Free enra. Okay. And you ma be dem akoma so pa ye. Was sorry. Afro, you're right. Oh, you're right. I have me to you with you. If you're out to me, I want it. Me too. Oh, you're right. Oh, you're right. Wow. Powerful. Na mamenko omahene so. Omahene Kwabena Sante. Na omahene, we dem pese me bisa your favorite Bible quotation. So what to mean? John 3:16. Oh, David. Another. Oh, say me can ntamwa anka be kwa kofa Bible abrewa ma we bi wa he. Otra trade am for onyina se. Ewa he. Me see Awurade, me omahene Kwabena Sante. Yo nyabotre. David nyabotre na quote me. Our Sam saying, me say, they're okay. Problem they do. As my okay na make at you. Me say, the oti osusu no. And me say, quote me. Otina kediampon. No correct. You are right, but quote me from the scriptures. What to mean? How do you quote me? Am I here? Yada wasi bebre. We dey yam here pa. Auntie Omahene Kwabena Sante, God bless you so much. And your sweet pretty sister. Oh, Efia Amankwa Tamaklo, God bless you. And opo my sweet pa, mon relax it. Enche bi echina na aha ehye echina anopa amache 5:30 na moba we dey hwe mon relax it. Abusia aha aye Adom TV midin and the Reverend Kwame na Aidan. Na ye dane ye ho aba ye ba adwumedie ne ebeto aso we enkoma aye Winneba Secondary School 1996 year group ni na michia mu ina Solomon Mary and Eunice mu ina Winneba Secondary School 1996 year group memo obia afishiapa afin kometun asomdwe wa wo hwe me nso memo afishiapa etwa ye ho abasisia